Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu baherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Uyu munsi tuje kubagezaho urutonde cyangwa icyegeranyo twabakoreye kuri ba basitari bacu dukunda, ba bandi tureba ku masosho media, ku bitangazamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ngira ngo wenda tutagiye kure cyangwa ngo duce hirya no hino, hari abasitari ukunda cyangwa hari umusitari ubona ukibaza ati ese nk'uyu nguyu ubu ngubu afite nk'imyaka ingahe? Ibyo nibyo twabakusanyirije, nibyo tugiye kubagezaho. Tugiye kujya tuvuga izina, tuvuge n'imyaka ye, utarayuzuza turajya tuvuga igihe azayuzuriza. Wowe wakanze subscribe kuri murongo wacu wa YouTube, welcome kandi umugisha w'Imana ukugereho. Kandi nawe ubonye icano bwa mbere ukaba utarakanda subscribe, kanda subscribe n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tutabatindiye rero turahera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwitwa Shadibu. Mu kwezi kwa kane ku itariki 20 azaba yujuje imyaka 33. Tariki 20 z'ukwa kane 2025. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Ali Yakuru. Mu kwezi kwa gatanu ku itariki 9 azaba yujuje imyaka 36. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwitwa Anita Pendo muri uku kwezi kwa kabiri ku itariki 14 nibwo yujuje imyaka 39. Twihuse cyane, ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Kanyombya ku itariki 23 z'ukwa 12 Kanyombya azaba yujuje imyaka 63. Ku mwanya wa gatanu turahasanga uwitwa Axel Rugangura ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu azaba yujuje imyaka 37. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwitwa Mutesi Jolly ku itariki 11 z'ukwa 11 azaba yujuje imyaka 29. Twagiye tutabatindiye, ku mwanya wa karindwi turahasanga uwitwa Nitegeka Garasiane aka Sebu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 Nitegeka Garasiane azaba yujuje imyaka 47. Ku mwanya wa munani turahasanga uwitwa Butera Knowless ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 azaba yujuje imyaka 35. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwitwa Buriyane uyu mwaka urasiga yujuje imyaka 29. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwitwa The Ben ku itariki 9 z'ukwa mbere yujuje imyaka 38. Ku mwanya wa 11 turahasanga uwitwa Rocky Kimomo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere yujuje imyaka 34. Ku mwanya wa 12 turahasanga uwitwa Bruce Melody ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu azuzuza imyaka 33. Gusa cyane, ku mwanya wa 13 turasanga uwitwa Muyango ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu azaba yujuje imyaka 26. Twihuse cyane, ku mwanya wa nyuma turasanga uwo bita Clapton Kibonke. Uyu mwaka uzashira afite imyaka 37. Ngabo abasitari bacu, ngurwo urutonde rw'abasitari bacu twari twabateguriye. Ese wowe uratunguwe? Nta kintu kigutunguye ra? Andika muri comment utubwire. Njye wabateguriye iki cyegeranyo nkaba nkibagejejeho. Nyita Gatuza Kameninonsho, cyuma cyasagutse ku ndege. Wibuke gukanda subscribe, like and share kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho bya buri munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mugubwe neza. Ciao.